አላቋርጥ ጀምሬ ሳላይ ላይፌን ቀይሬ እንዲህ ነበረ ካላልኩኝ ከትላንት ስተምር ሰው ቢያወራ ስለኔ መሽግድ ሰርቶኝ እኔ አላቅም መዛት መብራት ስራ ነው ምስክሬ የወረፍኩት ነው ከባቴ ይህን ቀማራ ኩራት ቢሉኝም ተው አይሆንህም ወደ ማታ ለእራት መች ልጠብቅ ከሰውን የፈጣሪ ሁሌ ከጎኔ ቁርስ መሳምራት አብዛኝ እኔ ብቻ ነኝ ለኔ አለልም ብቻ የለም ላይ ምጣ ካለ የሚበላ ሁሌም ክፍት መድረኩ ካልጠፋ የጥበብ መላ ቃላት አስተዳደር ግጥም አደራደሬ ተደብቆብኝ ሳላውቅ በውስጤ እስከ ዛሬ ከዘገየ ቢገባኝ ቢገለጥልኝ ዛሬ ይኸው ማከታተሉን ቀጠልኩ ከትላንት ተምሬ አይነትም ነውና አዲስ እረኛ ከብት ያስተኛ ይስጠኝ ጽናቱ እንጂ እኔ ማተኛ ስምህ ማነው ይላሉ ጥያቄ ያበዛል ከየት እንዴት እስከ ዛሬስ ወዴት ነበርክ ይላሉ እኔም እቀጥላለሁ መልሱን ሰጣቸዋለሁ ዋናው እኔም መምጣቴ እናንተ መውደዳችሁ ነው ከነበሩበት ይበልጣል ከዚህ በኋላ ያለው እላለሁ መልሳለሁ ከዛም እመለሳለሁ ብራናው ላይ ማራቀቁ በብዕር ይቀጥላል ይላሉ ደግሞ አንዳንዶች አትናገር ሳታስብ ታዲያ ጌታ ባመጣ የሁሉ ግጥም ባላስብ ምንድን ነው የምትለው አሳሰብ ተው ለመጥራት አትፈልግ ሰበብ ስራይ ካልተመቸ አድብ ላፍህ አይቅደመው ስድብ ከደም ደጋግመህ አዳምጠው ለራስህም ጊዜ ስጠው ካልተመቸ ለውጠው እየመረረህ አባል እናሳ Yes sir I'm gonna get out the other way ስሜ ፓርክ አድርጋትና ና ደውልልኝ እሺ ምሳ እንድትበላ Okay We are here ሸራተን ይላል ጫማይ ደግሞ እየወለቀብኝ ነው My shoes is actually large It's like getting off, man. Look at this shit. What the hell? Huh? We're gonna enter that way. እንደዚህ ብዬ ነው የምራመደው. Huh? So what do you think about this place? It's beautiful, man. Yo. You see how amazing it is? Then it's large. Huh? It's large, beautiful. Like it's large. The natural scenery, the gardens and everything is beautiful. Yeah. Then the material, man. Very. The material. You'll see inside. They have worked on the details as well. Okay. Yeah, this is basically the luxury Ethiopia. Okay. Right. Ooh. Guys, አሁን እንግዲህ ሰራዊት ፍቅሬ ከአቶም ጋር እየተዋወቁ ይገኛሉ. Good to see you too. Welcome to Ethiopia. Thank you so much. Are you from Cameroon? Yeah, from Cameroon. Nice. Thank you so much. He's the biggest superstar in Ethiopia, very respected and very known. Mega superstar. Huh? And social media. In Cameroon, Yeah. when we meet a high dignitary, Yeah. or a superstar, Yeah. or a great person, Yeah. especially a legend and an icon, what we do is it's no form of worshiping, but we say, See? He deserves that, man. He's done so much for this country. right, Trust me. Atam. yes sir. My name is Sarawit. Sarawit. Okay, Sarawit. Sarawit in English, you know, it means army. Army. Yeah. That's literally his name. A whole army. Never loses. የኔ አባት ሰራዊቴ አንድ ቀን እየመጣች ነው ቲክቶካችን እየደረስን ነው ወዳለሁ በጣም ወዳለሁ የኔ አባት እሺ ደህና ሁንልኝ እሺ So he's a superstar, man. He's known for his advertisements and the way he creates unique promotions. Okay. He has a very unique voice that captured the whole country. Like, All right. there's no one that doesn't know him. You can feel the aura when it's around. You feel it, yeah?